ole tuna khan England in an tuna khan England in an tuna free kick an hua decline right in a pet dona hey and tu te goal on him goal England an chana hey heng ho hian England an chana World Cup and tu te tuna khian hey England le Argentina trắng tak mai nei khel ani ni jan khan Spain le France khan in khela keima chawin ka na tu he zaina henin hey England le Argentina in khel chonin sitting room an khat vek mai hey tuna khian free kick an pet le dona England and what an mo abaru ka sang ani abaru ki sang ma England le Argentina in khel hi chi Messi nan khala ending oi lom mai England le Argentina hi Borua khi adai thei lo sim fi ma nai de wala khi chuan copyright hi om thina chuan mi pui lam hi la tai la hate in ti boy le hi chu anin kara hena zeu thin ni Argentina le England hi anin khel tawa khanin England hi an chak jing zo ka second half and translate minute samlu pariat bor veran khel me ka he am tang ham khop mai England le Argentina hi World Cup bi ka hianin an boru ka sang ma tun ma tangin 1962 group stage England hian 3-1 in Argentina an lo ne to chuan 1966 khan quarter final England hian 1-0 in an ne chuan 1986 khan quarter final England hian 1-2 in an nei lo thunga hemi tum hian hand of God kan ti kha hand of God England an che deu to nan ri hak zel ma 1986 khan Maradona hand of God kha alarta ahan gola Peter Shiltonan a complain lo ting lo wa chuan England kha an chak lo wani hamitum khan chuan 1998 round of 16 hun pangai 2-2 nia Argentina kha penalty an chak le ta hemi chung hian Beckham England playmaker khanin red card ahmu ani Diego Simon me ritual mai the pet zuau maya kami chung khan chuan 2002 group stage khan heta Japan Korea ina World Cup an thlen chung khan
2002 kan England in 1-0 in amne ani he an beng cheng khop mai chuan hei nai ta ka hena lak chi lowa ani khel lai hi chi lo chu YouTube lamin an copyright hi an claim thina chuan ami pui lam hi ke kan la san san he an ri ham mai angai nom khop mai chuan an nung lam tra hian ve pho ti la hei ti hian bo ruak sang khop mai tuna hian 0-0 ani meka an rile de hak thina vani te ho po an tang bok ani an boruak hi apui ve wani viewer lam ho mi pui lam ho hin mu no mani ole tuna khan England in an tuna khan England in an tuna England in an tuna an lam de uvekani Gordon ani kha o athun tu kha Gordon ni mai thai ni sexual mai thai boka Anthony Gordon ni em o ani em offside low kan ka chu complain ni low ơi mà tiền một sân mấy phải chi Anthony Gordon din ka sia ti gol tu ha offside low ani o me Argentina 0 England 1 ani me ka ni tuna hian hlade water hen ka cover ngai tat ma fan so reaction hi kan lak zel ngai don sia tu ya Argentina in nai ve wa Norway wa hi tiang hi chu nge ni an goal an veng ve thina England lam hian in defense an khel deuh mai thei Argentina hian an volet viau dona tuna hian fan so kha lo in ring ru o fan so kha lo in ring ula hei tuna chuan an boru ka dai ri ni mini somsari pali an khel me ka tuna hian Argentina hian an normal mai ni an normal England hian defense an khel char goal ve na nga ya mini somsari panga borvel ani hian boruak ka sang khop maya fan so pon ngen ei le ta ngen ya fan so in ngen ni ras malai an ya tuna hen ras malai fan so in an ei me ka ni ke chu ka to
à thum chắc học mày ha cái tụ to cái Argentina hiện anh shoot mấy thầy nín cần ring à 1-0 in England in man suai mek ani tu na hian England han counter attack tu na han England in counter attack an navak lo tat ani tu na kha chuan England khel dan hi an man lai in khel deuh to tat man lai an khel dan thin ang khan an ti le to defense a lawm bok ani e tu na khan Argentina in mini somriat pangana an shoota hey fans lampang England fans sun re ta thap mai England fans an re ta thap mai tuna chuan 1-1 ani 1-1 ani ya boruwa ka sang ta khop mai England in an dang zo thot lo ani tuna England in an dang zo thot lo wa chuan hey an ne lo mai thei ni England hian Argentina yan goal ni na an khung ta mia mai tu na han fans ho mu to ro le Argentina an chak don ni na lang ta tu na chuan ati ge na om lo England tan khan England tan ti ge na om lo ani chu ni top ma huna topa huna top ani tuna khan Argentina in final an luta an lu an phu khop mai an norleta tiang khanin hey fans chu an dar zo ta in len lampa ha chan via wa thom pon nei thavia wa amai ro chu an phu lo Bellingham ache thei lo Hurricane ache thei lo phuarin an om tlat Argentina lam khan khel tha em an fight chuak ani chu an fak om khop mai tru anin Messi te final an luta ti chuan nia Spain le Argentina hi an final anga pathum na in chu turin hey top score han zon na kha ala re lowa Bellingham te Hurricane te po France nen pathum nan line chu do na chunga chuan top score ni theina top score ni theina te an la chansan la nei vek ani final thleng hian an la in fight char ani ti chuan final tour hi kan puang tong e o Argentina le Spain an ni o tiang chu kan din hun ya England hi hey keni lam chun hemi kesi home lam hi chun England hi kan chan viau ani amar chu kan chan chuak zo lawa te hian Argentina an chak zoka kan lom pui ani Christian ram an niya an khel tha em ani an phu mo kapi an phu mai Argentina khan atira tangin an ball khel dan ka afu tu ka mo ani tak chu oda hei jersey te po hei kan ha ama ro chu hei pathum na kan la chu don ni chu England hi an thleng sang tin champion po an phuwa ma se phu to ka omaniang khati zong kha an chan kha an chan kha ani ta ni khila an chevel khi chu lak chi ni wak lo chan chu copyright thi om thina YouTube pa kan da ve don thanglang ani chun ole khati zong kha semi final England and Argentina
กันchung kuin kan en da na ni eh oh